Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Kamal aka chiqadi. Bugun Kamal aka qaysi ot bilan chiqadi bir ko'raylik. Kamal aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisizmi? Yurasizmi sekin? Bugun aka qaysi otni ko'rsatamiz? Mana otlar o'ta sonli joyda ekan aka. Ava kecha. Salqinda. Kecha ayva chavolib. Mana kunning 45 gradus issiqda otlarga sezilib ketganda bu yerda. Kecha qishga borib keldi. Ajikaga bordingiz, o'sha bo'yicha bir aytib bermaysizmi aka? Ajikaga borib keldik. Ayva yaxshi uloq bo'ldi. Ha. O yoqqa borsang qishda kufaygacha yurdik. Ayva sovuq bo'ldi. Bayaq qishindagi uloqlardan da otlar ko'p bo'lib turadi. Qishda onda uloq bo'lgan emasda. Ha. Sekin. Ha. Buni ot chiqadi. Qaysi otlar bordi? Bir otingizni bordi. Ko'rdim o'xshaydi. Buni vardı, bular yaxshi yaradi. Buna bordi. Bu meniki emas, bir ukalarining oti. 77 tayoqqa tashlab tur, ha? O Manas suradilar, Manas ko'rdim. Niyozov Manas chapdi. Bularni emas chapdilar. Ana palvon borlar. Erisuluq. Talay palvon. Talay palvon chapdi. Bir saldı, yaxshi salib oldi topdan. Ana jalız qo'ldi qilib oldirib qo'ydi. Ko'pchilikka. Bu charchava sot ekan. Bunu yaxshi joy ekan. Bunda ikki atni mashinaning ichida boshlanib ketib tutib saltirdi. Mana kecha uloqdan kelgan ot. Bostirdim. Bostirchi. Bu charchavasidan ekan bu. Charchava aytdi. Charchava ekan. Kecha 3 odamga berib saldim. Bulqatbey galan o'rtasida turdi aka. Galada yaxshi turadi ekan. Ana chigisi da yaxshi ekan. Ana birli ayi bor ekan, o'sha menganga o'sha jani chiqib turadi ekan. O'ynab turadi. O'ynab turadi ekan. Sekinlamincha buni kechga chavatiraman. Birovga sotdim deyman buni. Kelmedi. Kutgandan keyin uloqa olib boram dedingiz bile. Uloqada borib qo'ydi. Buni o'zi arzon chiqargansak, ha? Arzon kelganda, bu o'zi qimmat sotilgan ekan. Anam birov kulib so'raganda ot sotilib ketgan, barak yetganlarda, barak Polshada sotdim bilyapsiz. Sana sotildi. O'tgan kun qara Polsha. Anda birovga sotib, kichkina 500 so'm bahosh bergan. Kecha uloqda ayni deb o'tishpaydi. Endi barak ketgandan kutish kerak-da. O'shanda kecha uloqqa bordi bu. O Polshada bordi. Qanday bo'ldi-ka? Ol davdirgan o'rgatgan topib. Buni olda bordi. Arvog'imda. Bu saga aytayotgan mana chiminlarda taloviyatdan putlari imolatda. Azra ko'zlarni bir chalib o'tadi-ku. Birov chalib sizdan nima so'rabdi? O'sha chala chaqatdan ot jani atishadi, tirmanatdi. Ananda so'raveradi. Aka buning yashi qanday bo'ldi? 4 osi yo'q. 4 osi. Va tayva so'ruqda bular? Tayva so'ruq. Bayaqi bir qudullar chiqardi-ku, bir ot mina qo'yib darvozadan kirib ketgan. Tayva so'ruq deb. O'sha nukalar o'tgan bir emasi bir ekan bularning. Urug'i o'shanda ekanda. Urug'i bir. Menga ana o'z bermay qarasang. Bu yoqqa minch ukan, bu yoqqa minch. Qoqcha. Qoqsang ketib bo'ldi. Bayaqi o'sha talga kirib ketdi. Aka bu qurch ekan, ha? Qurch ekan. Ayi o'sha katta jeyinda topga o'sha jetalva intilib qoladi ekan. Tashlanibchi. Topning ichida buni jig'almaydi ekan. Biz kichkina bo'lganmancha. Bo'yi qancha bo'lmas? 1.55 yil chiqsa kerak. 1.55. Mana do'stlar. Aka bir uzun chopsa qanday bo'ladi? Bu yerda yoqqa bir qo'yarmaysizmi uka? Tartalasizmi? Qo'yarchi. Bo'lsincha. Jurganda joyinda. Tart bo'ldi. O'zi qanday? Yumshoq. Almeraga kelsin. O'sha charchagancha o'pkasi yo'q ekan. Bu yoqqa kelib nerga tart? Men tart mashinamni buzib ketdi. Aytdim, ularında gap yo'q ekan. Bu to'l toza. Toza. Aka mana basmani taqib turganda ne? Kecha uloqdan bo'ldi. Kechga belim bo'shatmay chalib yurardi. O'sha bu. Uyib qolayotganda, basmayl qiyib qo'ygan. Onda aka buni chop bayag'inday dalili bilan ekan chop ko'ra olam desa, puli da jo'ndi. Qancha pul? Aytganda birlar 200 so'radi u. 200 dan o'sha sotib yuraman. 200 dan o'sha berasan. Chiqarib. Mana do'stlar. Uloq tutdi, ham kuzgacha ham buni kim bo'ladi deysan. Az bo'ldi, ajikidan budan ham bo'ladi, ozroq uloq bo'ldi. Ona bola chapdi o'sha kesincha aytib beradi. Ajikada uloqda o'sha saldi. Keyin bayaqi shofer oqsoqollardan boram derdi-da.
Анан ат сурагандан майыл бир 2 минут турасына да бердим эле. Кийин ошо талай чапкандан кийин аксакалдар келип алып мингизип коюп ошолор көбүрөөк минип туруп калды. Анан калгандар бир чаптырып ийесиң десем биз жөө калабызбы деп калды. Бирок түзүп эле чабышты, эзип салды. Бирок ошо кийин көрбөдүм да. Эми адам көп болду. Улактан кийин кандай, жештери кандай экен ака? Айттым болду, өлбөс читпестен экен да. Баары бир экен да баягы. Кайтпай турган. Өткөндө сен чаптың да. Мында чапты ушудан сурай бер. Кандай келет экен акам? Кириштери. Жакшыбы? Мунаны ошо арбакты мына чапты. Ошондоки 200дөн өткөрсө бере берет экенсиз да. Бунун эми үйлөрү да болуш керек. Үйрүгө коюп жүргөн экен. Коюп жүргөн экен. Номерди айтып коюң ака. 551 менен. Сен минчи? Мен чукам. 31, 31, 34, 32. 34, 32 мына тайбасы. Мында эме алсаң жоошулат экен. Польшаны алып кеттиби ака, анан? Азыраак алып кетти. Эс алып кетти. Мына туугандар. Тайбасы урук ушул Камал акадан баасы Өткөнкү ажыкенин улагында ушу топко салатты да. Ошо топтун чекесине кичине мындай кылып секирип экен. Алдын көтөрүпчү. Арлагандан кийин топко турушу да жакшы экен, чыгышы да жакшы экен. Ат курстугу бияктан эле өзү билинип турат да. Ошо баягы дура менен тартылып аткан эле. Босо жөнөтүп коем. Далилин, а? Далилин баягы талай деп аткан малда. Кой бер талай деп акырып аткан эмелер бар, ушунда турган эле ошо ат. Мына жактарын баарын сиздерге көрдүңүздөр. Эгерде жаккан болсо Камал аканын номерин. Эмирек аттарды апаргыла. Соода башыңыздар. Болду ака, базарыңызды берсин, Камал ака. Жане чакта атты. Эми зато ака линиясы машинаны талкалабай, аны тынардыгын. Машина. Рекке чыгып кетпей акам. Алиге тынар айтты го баягы машина прусупу кемеле Нургазы. Реклама кылсаң жакшы, реклама кыл деп жүрбөсүң эл. Так. Пели бир экен тайбастардын мынча. Мындайга жоош. Ошо мингенде Ата караганга жакшы, а? Караганга жоош экен, кармап туткан. Ошо мингенде ошо баягындай секирен деп туруп алат экен да. Болду. Нар бастырың.